Dried freshness kahit dikit-dikit with Downy Antibac kontra kulo. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. Dinan tayang mayap a oras ing Arsobispo ning Arkidiyocesis tamo. Antabayanan tayo king kayang pamangomusta kaya katamo. Kenny king programang RCA's Hour. Mayap agat panapon ng Diyos po kaya katamong kakaluguran. Ini po yung programa ng Arkidiyocesis ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Tungtong ka rin natin tamo pong pamitagon, baan makirandam, karimburin na pong idakin ng kakatamong kaluguran na Arsobispo, ding maulagang kapag masusyan at kapabaluan patungkol ng kakatamong biye kasalpantayanan. Abayan tayo po yung kakatang Arsobispo, king kayang pamangusta kakatamo, kilub na po ning metong oras. Ini po yung Father Talk Vital ning Nuestra Señora del Carmen. At suya po ngayon kakatamong kaluguran Arsobispo. Ay ngayon po paborin tayo pong mamugi at magpakilala kakatamo. So, may labas na naman po yung pabulan. Ay may kitikita naman kayong radyo ngayon eh. Kaya katamong RC Sour. So, dirin na kayo pong pasibayong maya pa oras. At pag nasang ko po na at siyo kayo kayong masanting at payapang kabilian. Agkatanda kayo po na sana kabang susundo tamo ining kakatang kumustahan ang poreng mapila na pisabyan tamo kaniting kakatamong programa. Sabayan tayo pong panalangin, pangadiyo na sana inigamitan ni nga pong Ginoo bang kanita sumulong naman ng kakatang kasalpantayanan. So pasibay po maya pagat panapon kay kayungan at napuntok maya pagat panapon kay. Pagat panapon po. Masaya tamo po aling kayan tabi tayo po yung kakatang pong Arsobispo. Ang kayo po isipan da po among nako pong siyempre malawt balam na magsabi king obispo. Oli siyempre obispo. Pero ali po, malyari kayo po makiabi king kakatampong pamagkwentuhan, nung ating kayo pong boringkutang, o kaya ating kayo pong mungkahi, o na naman pong lulubing kayo kayong kaisipan. Pwede kayo po makiabi king kakatampong discussion. Kapamilatan na po ning kakatampong cellphone, karin po ating smart subscriber kaya kayo. 0918-351-8282. Karin naman po sa Sun subscriber 0942-357-4268. Maka-livestream tamo lang po king Facebook. Munta kayo po king kakatamang page ng Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM o kaya po www.facebook.com/official.asfradio. Pakingpanggit mo naman po ing kayo lagyo ano ka rin kayo po menibat parokya. Paki-follow mo naman po yung kakatang Twitter account at radio_ASF at yung kakatang pong Instagram account at ASF Radios. For advertisements naman po, you may send your inquiries kin pong asf.radio.marketing@gmail.com o kaya po yung kakatang number kay radio 0949-609-5478. At karin pong bisa pong mag-donate, magdake kin kayo pong kayatinan, malyari kayo pong sumawap kin kakatang pong mission kay king radyo, king GCash account tamo po 0905-319-4871. Mikalagyo pong Joseph Mary Bakay. Kaya dakal salamat at sana po ipalaganap tayo pa po yung maya pabalita, kapamilatan na po ning radyo, kaya malyari tayo pong idake karin kayong kakaluguran. Mag-umpisa tamo po ngayon kaya katamong kumustahan, kaya bina po kaya katamong kaluguran na Arsobispo. Ngayon po kanong October 22 among mag-umpisa po king darat ng October 4 hanggang 29, balaan po may extend dyan po itang Synod of Synodality. Kaya tabi na po ng obispo. Nanya po itamo. Synodality. Buri ka po umpisa ng tikanini. Kasi ining inumpisa na ngayon kay katamong Santo Papa, Pope Francis, may itong yan bayong paralan. Ining pamipulong daring obispo. Inahabihan na laring ganaganang talasal pantaya, bininyagan, mabilog ayato. At buri ka nga kita mo punti kanini, atin metong mo naman kanitang pamipulong daring dakal, obispo kanita, mabilog ayato, yapin ng Vatican II. Metong yang maulagang pamipulong, uling magdalayang pamagbayo.
Yung tutunan ninyo, yung babasan kay ning umpisa ng Vatican II. 1959 January, sinabi na ning Papa Canita, John the 23rd, actually, binotore ka no yung uling matuane, balam transitional yamo. So, wala lang makaingasahan na. Balam mo itang idea, mateyari. Makanyan. Tanay-tayang mate. Makanyan. Sagli yamong kaya na. Pero yan sinabi na, in kayang kapag nasa na, may ka-council. So, ito, bilalag na at pinulong na reng kardinal at sinabi na itang kaya minungkahi. At 1959 tan so, may open yun ni 1961. Balo mo nung kapila niya mayari. Kapilang po. 1965, December 8. Kanyang kakaba. Po. So, first time ita at malalagwa. Dakala discussion, balo nung ikit mo na ita libro ng kay Yves Congar. Yung metong karing maulagang personalities during that time kasi inattend na nga yan So, karin, kayang susinulat katang diary na, discussion, uling kanita, malalagwa itang pisasabyan ng pamipante-pante. Masikang kanita yung patsere ng clergy, bishops, matasala rin, hierarchical, So, impisa sabihan niya, piniyay, maulaga, bininyagan tamungan, maulagayin. Niya makanyan kalalagwa. At malatalwi, of course, then in discussion, talaga makanan disagreements, pero may mo ngayon linwalya pining Vatican. At hanggang ngayon, balo tamo, ganaganan din yung principle sa rin, i-apply talapan. So, ito po yung background nung makanano kakaba. At ako pag nasan ko, alimo kanyang 2 years. May sunduyo pang makabayan. Uling, anya sinabi na ning kay katamong kay papangini na, yabe lang ang bininyagan, dakala rin mga pamulala. Uling kanita po at ang Synod of Bishops mo. Opo. Pero ngayon inabi na laring ganaganan talasal pantaya. Ako isipan ko, anyang kanitang in-announce na 2021 pa kanita, balo ko niya sabihan danong nanggawan, detan different kind stages, parish, diocese, then national conferences, makanyan. Balo ko itang time binyera in timeline, masunod ito. Bakit? Karakal na rin bininyagan at mayayaliwa po tang miras na ning karelang kain, buring payabot. At makanyan na itapinan niya sinabi rang, primero, anyang kay milarening dening summary da rin kay katamong synodal consultations. Ini po synodal consultation, siguro kayo ka rin parokya na makananong midikod ng kompanawon kanita na lepitan laretang pati katoliko. Makirandam tamong karela at tamong sinabi din. Kay bat, gawang, just imagine karagol na ng diocese, gawakan 10 pages mong summary. Sakit na nito, At then i-submit na kayong makanya na month, na makanya year. Pero disug de pa mo rin ito. Ulim balura, makanyan kalalagwa. Nyapin ako, mag-expect na ako, siguradong kulang yung time ini. Nyapin, yan po, but may exchange precisely because uling dakala information. Dakala, birobram po ang datang larening responses sa rin, categorize mula pa, mantong ka pa rin experts, panikaralan dala rin, na makananong different levels. Parokya, diocese, kaybat, kaya ni Pilipinas, kaybat, atin tamo pang different levels, kaya ni nanong awas na ka rin continental level, o pangkay mira sa Rome, panikaralan dala pa rin. So, potang kay, gawa kayo pang working document. So, yapin sinabi ng Pope, okay, isundo yung mikidlakan yan. Kaya ning daratang October 4 hanggang October 29, that is the Balamo first phase yet. Then, abi kayo po kanta mo? Aliko. Bala ka po. Kasi yung Synod of Bishops, sana bala po, abi kayo Malili. po. Then mong kay, ating kami representatives. Of course, daring president, daring Conference of Bishops, CBCP, diya po nga mo. So, ila mong mapila na kayabe. Ngayon kay Mamiru, kote kayo kayabe, among bishop kayo nga rin nga. Kasi mintake nga ro, medyo magtilting yato. Pero yung totoo na nini, representatives lang. Maganda po. They represent
our country, makanyan, or different archdiocese, makanyan. So, ing adwan ko mo, ing agawata mo, munang-muna, gawata mo yung kakatamong party, karing kakatamong parokya, ngayon ang tabayanan tala kayong panalangin. Then yung kakatamong then yung kakatamong delegate siya tsaka rin obispo. Alam mo, obispo actually, potang ating makanyan natin laretang experts, theological experts, lalaki ang pumbabae, ang pong lay, chula ka rin. Pati po lang po konting sociology mo, ngali po. Yes, sa chula rin. Uli siyempre potang magsalita tamo, kaya habi pa yung culture kayo. Opo. Bawa, nang kayo sinabi tayo, kaya katamo, makanyan, mga pamulala laretang alamasyon, makanyan na. Kasi, itang kontekstong culture, kayang kultura. Then, pisa sabihan dala rin. At siyempre, potang kayo, sabihan tamo, gamitan tayo salita, namburi na sabihan yan, ka rin naliway salita. Kaya katamo na mo, Kenny, potang sabihan salita, aliwahin kabaldugan king makabebe ang pong masantol. Po kaya katamo, San Fernando, Luaya po. So, itang makanyan. So, lano po yung kaya katamong asahan kanyan. So, may kitikit la po rin. Ako yung panalangin ko, sana ba't ang may kitikit la, ating panahon na may papagkilala la pa mo rin, obispo. May papagkilala la pa. Mga kanita po, tang balo may balang metong, kayo minta ka rin, bala mo, it's just business, analyze sila rin. No. Noon kaya pamamuntara ka rin, ako yung panalangin ko, detangan munta ka rin, opportunity dyan naman itabanta makonverti la. Kasing pangakonverti ko ongoing ngayon Na sana, karasda ka rin, tunepin, mangibaboy yung Espiritu Santo karela. Haliwa mo itang mga ating success kayong karelang gagawa. No, naila mo naman, migsaksid yung Espiritu, ketang gawa nala agpang ketang biye. Adwa ni nga pong ginukarela bilang leaders tamo. So, dito pong sharing dito pong kinulit mi kay ba't bisabit la po reta? May summarize la reta. Bala po for the sake of sharing lang. Mga ta po. Kinailareta, kinategorize sa lareta. Yapin na niyang delatala pa king national level. Opo. Ito na last year, January, July, last year. Detang kay katamong, ganang dioceses na kinulate tamo, kay ni region tamo, kay ni metropolitan. Delala naman deta summary ka rin. Kay ba't gawa mo naman may itong summary for the whole Philippines, 10 pages. Just imagine, Summarize, may mga summarize na summarize. But, ating summary, pero makayabela rin ang attachments. Mandatila rin explanations. Ito pong BEC mo, output na po ng synodality ta? Ali pa po? Actually, ining kay, ilan ka rin alawang dioceses yun ng BEC. At yun po. May kaya mo, nungwari ka pamilatan ng BEC, kareng aliwang lugar, lalo yung tiningkad. At ita mo, may gising tamo kayong kabalduganan ng BEC through synodality. Uling, nengkay, dandaman tamo, BEC, brane na naman yan, makanyan, tayo kakit, na yung BEC, may ito yan paralan, bantal, lumualas tamo. Panlalawe, ang popang darasan kayong parokya. At ikit na mo ito, anyang puntalantala retang ako, may nga paras ko kandaba, detang king makabebe, detang banda Mexico, retang makanyan. Padang makiramdaman mula, at makiramdam kami namang karela, detang kayanakan. Halimbawa, king kandaba, ilam kipagkaila kitang metong baryo, pilang sessions ita, ara ka no rin tao, sana may sundo pa ini, itang kaya bela pala. Ito po, itang agad ang reaction, abi kami pala. Pakiramdaman nyo kami pala. Itang makanyan, yapin, karin, that is the importance of BEC. Itang munta ka, at makiramdam karela. At po itang makiramdam karela, that's the time na, nung dinin mo pami paulaga, handa mo naman yung karela mo, pa maging party na ni Santa Iglesia. Yapin, ikita mo, kaning BEC, yung mig-push talaga, yapin nining karanasan tamo. Kayong synodality. Synodality po. Nya, ining kakatamong pangadi, karening obispo, of course, sabi ko dakal taasahan mo na, ining asahan tamo,
dakala discussion nini. Kahit ang argument. Opo. Kasi, let's face it, Kembye, nang kahit don't rock the boat, tamo. Buri mo, okay na yan. Na nakagagalo. Makanyan. At yun naman dito nga liwang, okay yan, pero mas okay ya pa. Opo. At yun yung awis yung espiritu. Uling espiritu always moves, sana. It moves where it wills, anapin Jesus, ne? Anyang, I think, kang John, kitang kayang gospel, the spirit breathes, nuno ka rin. Eta ang balo nuno ka rin mo tayo, pero yung balo tamo, yung espiritu. But along the way, malalagwa. Uling indalan papunta kang bayo, malalagwa. Uling kailangan, ang tinapinta nga sabi na nitang may recollection kay katamo nandin, yung pamisip. Masaki, hindi ling harapan yung pamisip. Lalong-lalo na po, tang kontento na kakarin. Okay na yan. Kaya mo na-check nung makalapat siya yan kay realidad o makalapat siya pa yan kay ang sitwasyon. Tang makanyan. So, asahan mo, may kaya kayan discussions, makanyan. But, kalupan ng milyari kanita kay Vatican II, Second Vatican Council, yung Espiritu Menigobraya, the same. Menigobraya rin. At, maluta mo, yung tutuki kayo nga pong ganoon malalagwa. So, ito yung asahan mo, pangadita mo na sana, detan challenges, hamon na rin ela maging kay sa gabal, nun bala mo batulang tutukluan, stepping stones. Batulang tutukluan, painturo ketang para sana ning apong gino, kapamilatan ning gagawan tamo ngayon. So, Saka lagi pong sasabihin kaya kami, remind tang we are all in the process of becoming po. Tang formation po magtutok ng. Tutok lang ito. Kaya siguro makayan mo lang po yung tutok ng muna man ding. Yes. Kayo po para mas lalong lumalam ka sa pantayanan po. O tsaka meto nga makatakot po tang siyempre nung leader ka nakamakiramdam. Nung leader ka itanangke ka. Yaman santing yung attitude na ni Pope. So, makiramdam tamo naman ka rin, karakal na rin tao, makiramdam. Because we are the church. Of course, potang makiramdam ka, itang imuabuta sa haluntongan yan At baluta mo, kaya ning gawa ng panagkatay ning kaya kata Santo Papa, karakaldang mimwa. Dakal pang mipate-pate. Pero that's part. Uli kasing din kaya tinitangay kabisang tabili. Kaya kang secured na kakin. At yun naman, nang kaya willing na talaga. Pero rin haliwa naman, kaya mga pasobra na. Kaya kayo pa chapter 2, chapter 5 na lang. Kaya biyangan yan. So ito yung pangadita mo na sana, magdalayan pa magbayo, ininggawan dat pamanimu na rin ng obispo. Hanggang kayong next year. Hanggang kayong next year. 2024 po po. 2024. October 2024. Ngayon naman po, pag masusyan tayo po king October 15 ng National Indigenous People Sunday, king palagayo po, maulagala pa rin gagampanan din katutubo king panahon tamo. Siyempre, mahulagala, uling pinausantalang katutubo. Bala mo yung punto kayan, makanantang tinubo. At siguro may ito nga share ko Kenny, anya nga Choco Sambalis. Potang munta ko kare, lakit mo itang basic. May ito nga ko kalingwan ka rin. Yang munta kami ketang malapit kang Pinatubo, chula ka rin detang aliwa. Magkay kami, travel kami, mga siguro 5 hours. May ko kami, Kapitangan Bengi, early morning ka rin kami miras. Kay karasmi, mandala akong pepasali kong dakala tinaping, bread. Karas may, hindi kumakayo ako. Hila ko, Bakit po? Kailangan dyan mo lang. Sabi ko, making aware ko. Kaya ba nanita, may share kami. Nano mo yung kaya kami ngikit, minta kami ka rin, nanong may expose kaya sarili may ngikit, magkarela. Nagkahita yung sinabi ko, metong, itang, nakalupa kay katamo, attack! Malam, karapatan mo, isipan mo pa rin ang pagdala mong makanyan So sabi ko, tutupin ako rin katutubo, tam values. The values na gradually milalako na kaya tam. Especially the value of gratitude.
Value of gratitude. Kay ba't nanita, karela tamo makita simplicity. Kasimple. Halimbawa niya nga tsuko ka rin, minta kami kitang metong lugar nung nuka rin lan pegdalami lang kay tinapi. Kay tambali makanya niya, atsunang ka rin. No po. Kay atin mo kaprasong kaing guli, yapi na nga lalamang cabinet. Then kay, akit ko kay sarili ko, bala mo this is what each and everyone is longing for. Simple life. So, ito yung karela. Ngayon, of course, yung makalungkot, witapin may expose na naman kay katamo ngayon, kareng unat. At yung atsuko ka rin, kay magpalimos lang So, nung naning biya mo karela, okay. O kaya, sinabi mo wala, okay mo. Makanya la kakay ka simply. And then later on, nang kay aluwa na lakay, ulipin may expose sa kay katamo. So, nung ating kay hamon, challenges, siya pinitang potang yung karelang kultura, akalingwanda na. No. Bala mo kay katamo. Akalingwanda ng kultura tamo, making itang colonial mentality. Bala mo, pachay stage charge. Disan mo pa yun, pachay stage charge, okay yan. Opo. Pero pachay Philippine made, yan, bala mo kanyan So, itang miapekto nitang mentality. So, ako, ingakakit ko pang metong hamon kayo ni, itadugong karelang gabun. Kaya makalunos. Kaya katamo, experience sa mo yan. Good thing atin tamong sakop na sasawap karela, At bagya-bagya, kayang karelang pamangailangan, basic, last few months, ating memye kay karela, katang kimpidpid, tandanom, deep well, kasayado ko, iching, yung mikay, yaman ching. And another siguro, na akakita mong makasawap mo naman bang kanita, ay harapan dala rin ng challenges, sapit ng pamag-aral. Pamag-aral. Kanito, isipan tamo, at least manalakad tamong school sana karela, wanang isipan tamo, masante yung idea, pero yung pamakapanaw, tayo sustain. Nga piningkakatanggi wangin, magsadya tamong parokya para karela. Which is also very important na ila, akilala dyan naman nga pong Ginoo. So, uyan, makanyang ko nga kakitining kay katamong pamagselebra, maulaga, deni, when it comes to buri mong akit, hindi nasanda rin, dela na ng Pinoy. Ita mo nga mo nabalo, uli kasing, exposed sana Kining kaya mo nabalo nung nino talaga yung kapampangan Pero tandaan niyo po niya pong koronasyon namong, pelak pakanta ko po rin tao. Anya pong sinabi yung talakad pong parokya kay Bundok, po. Oo. Ako, pasalamat ko naman yan, dindam ko ito. Burin sabihan, i-affirm da katamo, kaya kay katamong gagawa na pami paulaga karela. Na before, potang aga nakatala rin, ay lala magpasko, ita unta mamiya material, mamiya kay. But then, ikita mo, kailangan daki tayo naman yung kasalpantayanan karela without destroying their culture. Metong yung sigurong hamon mo naman kangamon ching ini yan po retan tutuking. Kangapong mani po, Kimpo Florida, ya po. Ren. Lumaka na nung kabang darla tayong kasalpantayanan, lalawin tamo po mililele itang party na ng karelang kultura na yan naman taliwas o yan naman kukontra king pamibiye Kristiyano. Halimbawa, example yamon dindam ko, anyang atyo ko Sambales. Ating kanong katikista, kaya may dala rin ng kay, Aita. So, ining katikista, kaya bundok, ating biyabas. Ng kay, hayari ta, kumata mo. So, kinangwala, ng kay, kumata pa. Ano nitang metong karimbrasera, Pota timpa lumabas, dumanop yan naman, paborenta na la rin. Itang makanyan, and that is very, very human and very, very Christian. So, siyempre, katikista ko. Itang makanyan, atin tamo rin napulot karela. Huling din kay, okay, atin tamong tuturo,
Ne? Pero very, very basic muna man itang what is human. At din makaturo kay katamo kareta. Lawan tala, hila. Ne? So, makanyang lakaulaga. Na sana inikakatanggagawan na maging parokyala, sana yung maging dalan ni Banta, masira. Totally karelang kultura. Kasi milakula identity talaga. Huling ining karelang kultura, yung may biya karelin. So, another example, anya nga tsuko naman Sambales. At ay meto nga matwali na kadya from bundok ha. May kuya ka no, na nung kahit marano las 2, las 3. Mira siya, abak na king kay, breakfast, bandang 8, mga yan. Kaya tsuko, mama sa akong dyaryo. King kay, pepa lubang ke, pepa kanang ke. So, gabang mamangan mga yan, pagtakang ke, kakaya na ita sabo. Kaya ba talaman, lele-ele na, hindi po ba kayo kumakain ng ako, baboy? Kumakain po. Bakit hindi nyo kinain yan? Makikiusap po, dadalhin ko nga. Kasi makatadwala mamangan. Ay, sige, kain mo yan. Meron pa doon ako. Kinain kumain. Kaya ba't may pag-istorya kami? Karela, apo na malyari nga rin. So, si apo na malyari, pinabayaan kayo, no? Ay, hindi po. Mahal na mahal kami ni apo na malyari. Tama ka niyan? Opo. O, paano yun? Ako yun. Hindi. Mahal na mahal kami ni apo na malyari. Kaya sabi ko, kung meron po kayong ihilingin kay apo na malyari na masayang-masaya na kayo, ano yun? Yung makakain po ng 3 beses sa araw. Making aware ko. Di kami pari yata. Kahit hindi pang merienda ako. At pong midnight snack. Oo, midnight snack. Ay, ko-complain kayo pa. Itang maging aware ka when you talk to them. At ito yung importante. Kaya katamo. Huling may sophisticated na. At saka po kami po, uling malapit kami po kasi yung bundok ng Florida na po. Wow. Nagkayo po timunta, magdala lang, timo po mausla, among, nga da po na. Nagkayo po, madalas po sa biyanda, magdalala pong kahimong puso, saging, kamuti. Kibat ela po manyad. Pwede po makipalit. Ada po. Itang makatats la, ela bisa magpalimos, pero makipalit la po. Kaya sa akin magpalimos kami ni Amo, ada po. Wow. Ang experience ko naman, maralas na yung kay, kanya nga tsoko ka rin, maralas na yung magpalimos, babay. Nungatin man manyad sao palalaki, atin yan dadalang. Yan dadala, retang root crops, makanyan. Pero, itang kaunyaman yan. Alila po. Makatula pa niyang kanita, dininan ko lang mansanas. Yung metong paglibe Kasi green niya, pa kano malulot. Datang green apple. Green apple. Sabi, hinog na yan. Pero itang ka na ako, patang makisabi ka karela, then, ikaw mo noon may expose ka kay sarili mo. Opo. Para ka na ako itang mahulaga. Nyapin, itang niyang makuya, naman balo na. Sino pa na ako lumawi kay sarili ko. Alwa mo itang makalunos na yung mandugo, no. Iyang may kuya, bala mo yun, evangelize na ako naman. Opo. Nakala po tuturo. So ita. Opo. Iba't ngayon naman po, ita pong king daratang 22 ng October naman po. Pag masusyan tayo po itang World Mission Sunday, ating tema na po, Hearts on Fire, Fit in the Move. Nano yun po yung ng payabot kay katamo niti bilang Katoliko po? Meto nga maulaga kay katamo, kaya yung panagkat na nini na when we speak of, patsipis sabihan, mission, mission, ining kasalpantayanan, yung maya pabalita ating gap tayo, lalong-lalo naking diwa na ng ebanghelyo nandin, tayo takpan. Opo. Sala. Takpan. Balaman mo, suluyang, may siningyan takpan no. Kapamila taning maya pabalita ngayon, may kakaluko ka puso, balaman mo, wari, kapag, naninga mo nanda, nangangati ang yung dilang, na kasi may evangelize ka ganyan. So, balaman mo rin nga duwang disipulong papunta yung Emmaus. May lalablab la puso.
alam mi paindaton hanggang irasya, niya migbalik la, senior dito. Diyan kaya katamo na mo. Kasi siguro, experience mo ini many times, potang magmisa tamo. Potang magmisa ka, kay may gunam ka, penga dyan may ing ebanghelyo po rening pamamasa, kaya nakang kaswelo, kaya ning mira sa may pabalita kaya ka, nakang kaswelo talagang, you really move na to share. Ne? Okay. Walo na experience mo yan, nakang kaswelong idaki. Makanyan. So, idamo, ing kasalpantayanan, makanyan niya, na dapat palablaban na katamo puso. Palablaban, nakatapas siya sa na puso. Doon palablaban na katapuso. Bang kanita, paramdaman tamo na mukha, niya kasantingin at idake tayo. Bantay tang sintinga na, yamu naman yung miras, kareng aliwa. Potang mirarasing mission Sunday, meto nga nakakuyapin itang meto nga tao na masantingin kayang pali. Masantingin bini. So, yung gagawa na, dadaki na rin kayang kalupang ortanan. Kaya ting metong, kakay mo, kamulalan mo, dirinan mo lang masanting akay rin, dapat kaya kamu masanting. Eliya na. Nyaburi ko masanting, bantay ila masanting lanaw ang pupul, at patsing karelante na masanting, ang po yung kako masanting, patseting cross-pollination, masanting, yung maging bunga. Itamo makanyan. Yaping kakala tayong maya pabalita, bangkanita po, tanggapan deren tao, naning maging bunga. Maya pabalita, kay katamong mirasan ngan. Yapin ito yung dapat maging bunga. Kasi, yapin nga mo naman ng Jesus, di natangko nga na, bangkanita, palablaban niya yan. I hope, milalablab na yung yan, ha. Una, siyempre, nang kahita mo, marimlata puso. Opo. Narimla. Kapag na mo ngayon, niresakin, deng diesel, ka-switch mo, okay na. Kanitang minuna, opo, balo, dapat kayo may pa, pakapalyan, may pa, makanyan. So, o yun yung panagkat na kakatamo, nining World Mission Sunday, at intang mission. Intanggap king maya pabalita, inaburis sabihan, magmukmuk na ka mo, lawan-lawan mo niya mo, kaya kaya mo na, you have to move. You have to move. At itapin, milablab a puso, that means kitmuan king maya pabalita. Sabi ko na kay kapasalamatan kay nga pong ginukaretang karanasan na kay midinan kan talagang masanti nga kabaldugan. Personally lalo na potang magsadya ka kayong misa, may kukunam ka karem pamamasa, kay ba't panamdaman mo talaga. Of course, yung kaya miras mo naman kaya tangang diyang nanggawan mo, ba't bala mo at halulo ba? As nakakabaya tabitis, banta magmisa. Nang kaya mga bala nga experience kaya mo naman. Kaya po satisfied, buri mga tiga pang buri sabihin. Kaya ko po makita kayo po kakakit, mo po, nang kaya po, na modesty side mo. Kung kahaba na magumili nga mo nga dahil. Nang kaya po, wari, kasi tayo po yung time yung kaya kami na, kitang uling akaakit yo kami, akayabe yo kami, kaya pinupuburi yun ako kalburi sabyan na po, itang mensahe. Makayin mo rin po siguro na itang unstoppable, itang mission tam. Wadeng kaya, ako, akit ko balo makanyan yan. Ay, opo. Wadeng ako naman, yung isipan ko makanyan. Potang lalo, potang talakad na ako. Gino, liwa mo akong dili kayo ni katangadwa. Holy Spirit, katangadwa. Tang makanyan. O, siyempre, nga potang ikit ko, pero rin tao, wala na po tang magsalita. Ay, they are so, bala mo, may ganyo ka pa. Kaya pinangkay po tang, sige po, makaba na ito. Pero itapin na. Kaya katamo, siguro yung metong panagkat ko po, kaya katamong makiramdam, lalong-lalo na itamong talasalpantayang Kristiyano, talasalpantayang Katoliko, yung kaya katang biye, kaya mo po itang kay Batasi, Nimba, Yarina. Doon natin tang mission. Idaki tayong may pabalita. Ayaw mo kay salita. Idaki tayong may pabalita, kay katamong relasyon, pamakignayan, karing siping bale, lalong-lalo na yan, kay diwan ng BEC, Basic Ecclesial Community. Naman ka na niyang pisasan mo itong aning maya pabalita. At pota pong makanyaning maliyarita, magkaita mo, mag-mission. Kanita balata mo yung mission
deta mong misyonero. Opo, deta lalakad. Deta lalakad. Ne? Then mong patsegewa mo, ini makanyang bala mo, kahit ka nga, protestante ka nga, ne? Pero they're doing the right thing. Ila, they move. Alwa mo itang, okay na ako, tinggap kayong may pabalita, approve na ka ako ita. Ali, kailangan sundo yung magus. Kaya po, dakal po interesado po yung busy mo. Kalbi po ding nights me. Gagawa po sarili day. Good. Itang ating pong imahe nga pong Carmen. Oling kayayari na po yung piyesta. Pilipat-lipat de po, pasalamat. Po, pasalamat. Ning kay mami la pong, pero sabi Meli, pasalamat lating anak. Hibat ngayon po, yarino pong pasalamat ka nga ganagan ng sinap niyang piyesta. Ngayon po ding anak, burida po karen baleda mismo karen milipat. Good. Wow. Kaya sabi ko karela, bagya-bagya, mag-discuss no king gospel na ako po. At tingko pong tuturo karetang mapilang karen nights me. Bala mo may ganyo la po kasi tinga da po yan eh. Wow. That's Bala good. mo ita po yung signs of the time na itang BEC. Tsaka mawala talaga. Nga pong ganyan. And of course, ingakita mo ka rin, at meging mawala, ninang mami kitang kao nga ito, nga pong ganun mo rin. Makanyan. Opo. Yeah, siguro challenge siya naman kay katama how to guide them. Makanyan. And I'm happy to hear that. Opo. Okay. Opo, susunod po among hindi pong kikatamong atintamo po kasing bill bilang support kitang Commission on Human Rights king nisusulong king Senate Bill 2031 o yung pong Jails and Prisons Monitoring Act of 2023. Ngayon po nano pong palalaway po kini pong bilay ni at nano po yung malyarita pong agawang mission para karing at yun naman po king prison. Lalo na po itang Prison Awareness Sunday malapit na po king October 29. Mm-hmm. So, ini kaya katamong celebration na ini kay October 29 natin yapin tema, The Correctional Community, Journeying Together in Mutual Support on a Mission of Love. Potang pisa sabihan tala rin prison, nga usamo correctional. So pantala bang kanita, nung atin man kamal yan, so pantala correct o direct tamo yung karelambye. And for me, patseng komunidad, makanya niya panlalawi, niya chula ka rin, may kamali ka, it's not the end of the world. Noon abe-abe, para bang kanita, sumulong itang pamagtulid kembye. And of course, nung makanya ning pamaglakbe siguro, keng kay kilob na ning prison at makanya lapan lalawi, siguro mabawas itang kaya katang isipan pa siya prison, hey, gulokin, makanyan. Pero nung wamig kamali tamo, then together, let us journey. May saup-saup tap. Huli nga na nakatamalikwan nga pong Ginoo. At ining sasabyan mong kainan din, itang kayang Commission on Human Rights, itang Senate Bill na numakanano, itang Jails and Prisons Monitoring Act na lalawan dalamu rin, then yung kay katamong kapatad, na tsukeng sukulan, itang karelang kakayap. Which is good. Dapat pinating monitoring makanyan. At atin tamong awsa na VIPS, Volunteers in Prison Service. Kaya katama ating Kenny. Ating manimuna ka rin prison tamong Kenny in terms of services, yapong Magat. Magat. So, ingkay ko mo Kenny, siguro bunga niya mo naman hindi kaya katampis sabihan na synodality. Kabang abiyabetang maglakbe, pakilaway tala naman din kapatid. At kaya be kapatid Kenny, ruwa mo rin indigenous people sa open, pati na rin ang kapatid na at yung sukulan. Huling peka makaindilipin naman itang watang at ka rin, limitado ka. Limitado. But then, of course, atin mo naman tao na pauli na ning pamaglubda keng sukulan, nang kaya na lamako ka rin. Gawan din karelang ministry. Kuling kilub ni sukulan, pinamdaman day tanto na ulaga. At ngini burirang idake, itang karelang karanasan, na enala itang lumwal nun sopan dalaretang karin, maging kaya apostolado ya karela. Pasanting nung dakala rin makanyan At para ka na ako siguro, itamo naman tala sa pantaya nung agyo tamong makapamasyal. Pero
Yan nang kaya, basta-basta mamasyal. Uli, siyempre, yung security na karen prisons. Pero yung agawa tamo po, iabe tala siguro karing kaya katang panalangin. Aldoldo, nung malyari po, bawa kayong meto nga pamilya, nung makapag-rosaryo kayo, o kaya mag-BEC kayo, ting kayong time to pray, ganakanta na rin kapatid tamo, at yung kayong sukulan. Lalong-lalo na retang miras ka rin na, naman talaga ginawa. Opo. Noon pagkamalyan o kaya talagang didiin dala mo, makanyan. So, pangaditala, para bang kanita, busal ng karelang daranasan, hinga pong ginupakit siya pamuring milagro. At gawa ng pamikatago nita, pang kanita paltoyang bayo. Mo yung biyanan nitang taong, at siya ka rin, noon pa naman, detang makapadurot ka rin. Ayawan na laking gawa ng masanting ng apong gino. Huling ala naman imposible. Basta si sentro tayo, yung apong gino. At saka tintahan pong regular misa mo, kaya pumakayan. Apong senon. Kanita, niyang katedral, ekbalong ngayon, nung nining magmisa. Ang kayo po mga pamulala mo po kasi tila pong sakristan. Dito pong mismo choir. Choir po mamasa. At abela po. Lively la pa yan. Part la po. So ito siguro, in metong mong masanting kikata mo, one time masabi ko na naman ini, itang kareng animals, in kay survival of the fittest. Ninmasikan yung mag-survive. But in the Christian community, kakata mo, survival of the weakest. Potan di rin ang talang pansin, detang at yung lalam, di rin ang talang pansin, detang mililele, kanita tane man, papakiting lupa na ng apong gino. Ulingan yan din tangya, din ninanang pansin nila, pindetang yan, mapapansin. At siya mismo, anyang atsuya keng kain sinagoga, kay bat, sinabi na binasa na itang kang propeta Isaias, yung espiritu ng ginuwa ka na. Tinubod na ako para karetang at yung bihag na, prisoners. Man paramdam na yung kalayan karela. So, yan naman may stop kan Jesus ita. Misundo mo rin kaya katamo, uling manibatan kayong espiritu. Yan ang sabihan itang muntatamo kayong prison at buklat ala rin, pasbul bata luwan na rin. No. Noon itang, nano maning gewarang kamal yan, pero kapilan man, elamila ko ulaga. Uling babiya ulaga karela yapin nga pong gino. O ita siguro nung itay nga panalangin tamo para karela, at o itay asaw da, apakit ding sasaw, lalo rin vips, kasanting na nita at miyawa na lakanta rin aliwa. So ito. Opo. Tsaka panandaman da po, abela pa mo rin. Yes. Po. Meron ko lang bagya, pero abela pa mo rin. Wow. Metong sigurong kay ni Maya Pabalita, yapin ng Ebanghelyo napon. Mapalyaring halimbawa, mo'y ka. Metong kakaring minunang miyaws magobra. Kaya ba nanita, tintawli, late comer. Ba't siya kay sukulan? Tanggap yan namang kalupa mo. Mukha ka. Dapat alina. Halika. Huling, metong tamo mo pagnasan, intanggapan tamo nga nitang pagkalublan ng apong yun. Whether minuna kang mayawos or tawli ka, late comer. Kasi makatakot na yung kaya, minuna kang mayawos, kaya ba magkamali? Noon metong, okay, magkamali ya. Pero, may bangon niya. Ito siguro yung kaya, peka importante na alang kaya kay nga pong gino, alata nga sabing bala mo, ang ganya ka rin nala nga gawa. No, di niya pa nga gawa. Pero, ito pin, at yung kay katamo. Nung buklat may sarili mo. Huling, yung nga pong gino, na nakamanaligtas nung kabisa. Na nakamanpilitan. But he will not stop. At ito saan yung dalara rin kay katang kapatid na at yung kay sukulan na kapilan man yung ulagata mo, milako. Uling babi ulaga kay katamo ing apong gino. Yan sana kay katamong tanampo rin kay katamong isipan both dening at kay sukulan ampo itamo na keng luwal. At syempre nang kay itamo diyan at chuta keng luwal nang kay makasukol tamo rin
makasukol ta ka rin pamisip tang makasarili, makanyan. Ngayon mo balo nuning maswelo, itang at kayong kilob ni sukulan, pero yung sarili na babiyane ka rin, itang at ka rin, itang sumagid ng kayang atsuya ka rin, masakit, pero mamiyay ang sarili ka rin kaya bena, ting masakit, atsuya ken. Alaning alawang isipan nun yung pagkalubing kayapan ka rin kaya bena, kaya ba dati naman tao nga tsukel, wal libre-libre, nung kanya bisang munta, neng, isarili na mo yung balo na. So, nino talaga yung makasukol ka nito. Tama kanya na. Kanya ba na pong pakiramdaman kakatang obispo na po, full of wisdom. Kaya rin kailangan tayo makirandam, kaya pong makatua. Mag-break ta pa po saguli. Kaya mapila na paganaka, ang po ka rin alawang buritaan po si Walat. At ngayon po pakiramdaman tayo pa mo po yung Prayer of St. Francis. Panimunanda po ding Madrigal Singers. Pakamalang kong kakaluguran kang Kristo, pupurihan tayo at pasalamatan ng Diyos, paulining kalam, atin tamong kikilalanan na santo kiti Pilipinas. Inyapin, sukat tamong tandanan at ganakan ing September 28, ing aldona ning kapiestanda, San Lorenzo Ruiz, ading kayabe ng Martires. Kalupan ng balotamo, San Lorenzo Ruiz, yapining mumunang martir at mumunang santo ng bansang Pilipinas. Metong atapat at talasawa at tatang. Metong nga misyonero at menalakaran para king kasalpantayanan. Makasadyang mate para king Diyos at midaon king libo na pangbiye nung atinyaman. Pasawat tamo king panalangin kaniting kay katamong kalupang Pilipino. Papalyaring balo na at aintindihan in daralanan tamong ini, lalo na ngayon sa lukuyan. Kalupa na, manatili tamo sanang matatag king kay katamong kasalpantayanan king apong Ginoo. Ing radyo na ning Archdiocese ni San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, at ing kay kayong talasuyo, Florentino, Apong Dong, Galang, Lavarias, king kayo pong Arsobispo, kayan tabi, Yukepu, king pamigaganaka, king kapiestanda San Lorenzo Ruiz, at ing kayabe ng Martires. Il Signore mi rende uno strumento della vostra pace. Lord, make me an instrument of your peace. Dove ci è odio, lascialo seminare l'amore. Where there is hatred, let me sow love. Dove ci è ferita, Divine.
Magbalik ya po yung RCA's Hour, Keniking Radyo ng Archdiocese San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, at dimdam tayo po yung kanta na pong pangadina pong St. Francis. As sundutan po ngayon, kikatamo pong kwentuhan, kikatang Arsobispo. Nung makatune in kayo po, karakaltamo po babalo. Every Sunday, tintamo po palang topic. Nga po, every Sunday, tintamo pong pigunaman. Ngayon po, malapit na po yung Aldoda po ding Kaladua. Pota po lang November 1. Then kayo po, mas sikat din pong pelikulang Halloween. Ang po makatakot. Kaya, iti mo po itang Halloween. Meron nga po kasing secular tradition ini Pero nanya po itang Catholic roots na. Din kakatamo pong kapag masosyan pa siya po November 1. Yung tutunan nini, itang November 1, All Saints Day, All Hallow nga nanita. Di nga ganaganang balal. All Hallow. Hallowed be thy holy be your name. Deng ganaganang banal. Ingatatandaanan ko mo kanita, may ito nga penibata na ini, retang migrate from Kayata, Ireland. Itang Feast of Druid, Sara. Itong bala mo kailan aswang-aswang. Balo mo nun po talibanan ng komersyo. Talibanan ng komersyo. O ito, i-promote datang retang mayayalawang kay maskara, makanyan. Anyang mo muna yung kumakain pansin ta. O din yung kayakit mo, din yung kanakong nga po. Potang muli la, sinambot la ka no. Ulin datang karelan, tiyan pa mong lulwal. Daya, makanyan Ay, madandalwe. Uno mo nga namila ko, kayan muri mo. May ka pisi-pisi. Pitang nung naning connection na nita. Yapin, ing penibata napin yan kanita kay katamo itang All Hallow, All Saints, All Saints Day. Yapin kanita pa, atina na mo naman detang magkaila ka nung magsulod lang, costume lang kay banal. Santo po. Santo. Pamigagana ka. At para ka na ako, siguro inisang ka nung bakit ngayon re-revive data itang Parade of Saints. Pero importante kay katamo kayo uling bala mo yung kay kayo dapin tang makanano tang patok ng ining pitatakutan na babalot kanitong mo naman napatok na nga yun, uling linob ng komersyo. Kaya pa mo, pilang pambulan bayo yan, makasadya na la rin titindara kanyan, niyayaliwa. Maskarang monster, aswang, etc. Detang pumpkin na adagol po, neting mata. Susulula pa po. Itang makatakot. Kaya akit mo, kaya katamo mo. Nakit mo ka rin kanto-kanto. Kahit lang design. Bala mo tilang bulak. Bala mo na hagi-hagi. Kaya ba dating makakabit malating ataul? Cemeterio, kaya po. Atang makanyan. So, kaya katamo, akakit ko importanteng gawan tamo yapin itang bilang talasal pantaya. Itang inggawan yapin itang makananong apalablaban itang kabanalan. Kapamilatan da rin yung kaya katamo. Kapamilatan da rin yung kaya katamo. Costume, din yung anak, makanyan. Ang po rin mga tuwa. O na yung kaya mga pakailigaran. Bala mo. Atin niya pamuring kaya bitang Halloween. Uling, wala lakad yun, wala yung buntok. Total na yung buntok. Na uling may martiryo. Atin po makanta. Kaya ba't lagi po din ba niyang puting besting costume Nya. Siguro, ako siguro, hamon niya naman kay tamo yun ampong nung makiramdam niya Bong Feliciano. Katikista po na po. Ano makanano yung akay niya, prepare. Makapag-prepare tamong paper, akay ka rin tao. Lala ka rin anak. Dake tamo. Pero definitely, in mga tatandanan ko kanini, kaya katamong Katoliko itapin, itang Halloween, actually, batya kitang kaya kata celebration kanta, All Hallow, All Holy, All Saints. All Saints Day. All Saints Day. Gagana kanta la rin Santo. At then Santo nga rin, naman, makatakot. Noon
lalawantala, timpaga na ka, misan eldo. Wita mo naman yung kakatampag na san. Makanyan. So ita mo siguro nga dake ko, deres, itan talagang makananong milyari ni, dot pangatsura ra, makanyan. Ala na ako nga tatandaran. Basta balo ko mo itameto nga kay King Ireland. So ating Feast of Druids, aswang. So in church came up with the celebration of the saints. Ang po itang balo ko magkailan. May susulod lang naman costumes. Din pong Catholic schools tahan po. Atila pong bayla po mag-break by November 1 po Parade of Saints sila po. Atanda ng kanta kang apong Ariel, anya nga siya paketang Jesus Eternal Word. Ne? At 31 niya yung piyesta kasi ka rin eh. October 31. So, magkaya na kanta November 1 na bukasan. So, first time latang magkaya kanita, niyang piyesta nga ita. Makakaya na rin anak. At San Lorenzo Ruiz, may liwala. Nang kaya kanita, niyang mag-homily ko, sabi ko, siguro masanting pati rin itamong mga to. Kumari, tinta mo naman santo, ting kalagyo santo. Ayan ba, sinabi ko itang kalagyo ko, St. Florentine. Ayan. Nang kaya, pati itamo. Dito santong paborito tamo, idol tamo. Yang yung kaya katang Paris ako. Iya pong Ariel ako. Iya pong Ariel. Among ni ka next year. Andiyan ikay nga pong mamakalulo ako. Nakatula rin lang. Pero it's true. Bang kanita pa alalapin kaya katamo. Masanting na nito yung pilinan mo itang kalagyo mo eh. Opo. Unang ini, alata na nga, alata na makain kalagyong santo ka rin anak. Opo, wala na po basta. Yang misa natin kung kupilan, A, B, C, D, E, ako, absidi po. Absidi. ABCD. Ati mo na po A, E, I, O, U eh. Makanya lang po yan. Balo, makano daw po ba't di ka kalagyuda? Siguro may itong yung kain ni kay katamo, lalong-lalo na itamong parish priest. Potang ating pabinyag, o kaya ka rin kay. Sasabihan tamo naman ka rin kay katang parishioners. Mamili lang lagyo. Lagyo na potang daguling anak. O inimuin kayang peka mga di para kaya. Ne? Yung mega company. Ya, ako pasalamat ko, pinobispo na ako. Yang ikit-kitan talagang penibatayin lagyo ko. St. Florentine, obispo yan. Kaya at malugod siya ka rin kalulu. Kanya pinanyang kanta, pasalamatan ke. So at least pakilala ka rin ka ako. Balo mo, ikit kaya mo, kahila, 6 volumes lang santo. Kitang metong kaya kami ka rin. Holy Cross Fathers, keng Candelaria. Chula ka rin. Siguro naman chula lagyo ko. Kaya nakalamba ko na yung panto na ako. St. Florentine. Very short kaya itang entry na. Obispo yan. Kasi po itang binyag talaga niya pong ka-importante na po. Kasi kaya po manalbeta po makrandam. Ihamong pag-celebrate niya po itang Day of Baptism niya po niya. September 1. Magkaya ko, mag-renew ko rin. Kaya sindyang kitang kandila ko. Tingin kong kandila, baptismal candle. Saka may remind mo rin po kung itang kabaldugan ng lagyo yun po. Tsaka pa salamatan may itang santong ngayta. Pero mo nakasanting, at saka pa kayo may bayad ka, ining santong ngayon bala mo bala mo na yung kaya mo kayo, pangadi na ka. Yan yung kaya, nung ako man makapangadi, balok pangadi na ako nini. At panaya na ako ka rin. Panaya na ako. Tama ka niyan, panaya na ka. Di po kayo malbeta po makrandam. Siyempre, lagyuda kayo, lawendala po na. Wow. Yan pin kanito, potang deng lagyo Atilang Maria. Opo, Opong Jose. Kaya kami po yung parokya kami po, nang kahita po yung correction, iya po nga pong tans, automatic, batse babae po, di na ng Maria. Batse lalaki, di na po kanong Jose. Siyempre po ting pengaring, kaya po buring Jose matuwaya, nang kay Joseph. Kahit may itong may pumabi, king choir, bala ko po, lagyo na Don mo eh. May pamulalaya po, lagyo na Joseph, Don. Mga tayo pala, Don Joseph. Unong absidi, Joseph absidi. Absidi. Wala tang makanyan. Pero, meto nga yakwa kalingman, anyang kingkay ko, iba. Siyempre, mo nalaring anak po, tang kumpilan mo lang Talaga mga galinlangan kong kailin Elea.
ilagyo na Hitler. Hitler talaga. Hindi po balo kayo ni Hitler. Ay, alam mo ba ang pangalan mo? Hindi po. Ay, kinanyang kinumpil ke. Anyway, Espiritu Santo. Ako sopan mo niya. Mugaan mo yung banala Hitler niya. Tama ka niyan? Opo. O siyempre, uli na nitang imbalot ang Hitler. Tama yun. Pero siguro naman kanitang mangaya pa Hitler. Kaya may itong Hitler apelidong makanyang kinkay, Germany. Makapaisip ka po nung dakuan, mo po niyan Sunday, tapos lagi yung anak, Cloud. Cloud po. Cloud. Siguro po, summer, makanya. O Cloud dyan lagi ako. Buri mo niya tang muntaking Cloud din anak mo. Makanya lapo yan Hindi kayo po yung data isipan. Ito po balo na yung palalagyo, it could be the pattern na BMO niya po. Banta, tingkang pamarisan. Wow. Detang santo. Nya pinita, nya masanting, kitang siguro, nung ika man customize mo niya yung BMO kayo. Ilapat me. At least, bagibaga. Anong na mo yung... Ako, maswelo ko, penta, obispo ya pala. Wow, kaya kabalo may obispo ko. O siguro, bata pangad din na naman nito, Florentine. Florentine. Ang po yung lugod ka rin kalulo, makanyan. Kaya lulokwan ko la rin alawa. Nano mo yung kaya banal na nitong obispo, ita. Kasi tingka nung medwi ka nita, kinain na, mila ko ya, dwi ako. Naging banal niyan. Alibibirwanda kayo mo ako. So, itang makanyan. Nakasanting po tang ika na ning kaya Joseph. Ocelito, opo. Malating Joseph. Opo. Kasi po itang kuya ko, balada po yan ng tatalwi. Pelagyo de po ang tatang ko. So, badang tatalwi, linwal ko pa po. Pelagyo da po ka nga po ko. Osea po lagyo. Kaya Ocelito. Ocelito. Balami Junior. Punya mo muna po. Siyempre, yung anak ko kaya Bori. Ngayon pong pari na ako. Sana Jose na akong lagyo ako. Siyempre po tapong, kasi Joseph po kasi na. Makamay siya po yung Vienna. Po itang katahimikan na, kasipagan na, kabanala na. Basta mamintuya mo. Jose. Hindi po, Ocelito, malating Jose. Pedrito, malating Pedro. Pepito. Ganyan po amo, maliban po, bila pong katatol ng kaling programa tamo po, kayo pong December 11, ne po. Ita pong kikatamo pong 75 years full of grace. 75 years, wow. Nasa tipong pagkakataon na pabalo tayo po ka rin tao. Opo. Kahit na po kanita, 75 years bilang diocese. Impumburi na sabihan nita, anyang minuna, niyang etapat diocese, parokyal rening kening Pampanga, under tamo keng Manila. Kanita. So, rening parokya. So, anya pong 75 years ago, telagara kataman timon diocese. So, eta na automatic keng obispo ning Manila. At tamo naman obispo kanita keni. Yapin ning Cesar Maria Guerrero. Pero may gindiocese pa, bayo yami talaga. Opo. So, ito po yung pagmasusyan tamo. Making diocese tamo. And then, after some time, making archdiocese. At yung pong aliwapan diocese na makakayabi kay katamo. Awasan talang suffragan. So, yung pong peka maulagan kay katamo celebration, aluwa mo itang number. Aluwa mo itang 75. Noon yung babalikan tamo, pagsayan tamo, kung kaya katamong pang diocese, atin tamong tema sanda kalagrasya. Nyapin po, kung kaya katamong tema, full of grace. Kitmwa na katang grasya ni nga pong Ginu. At siguro po, yung panagkat ko kaya kayo, lawan tamong pansarili, kung kaya katamong pamilya, kung kaya katang lahi. Numakanano tamong tinanggap da kalagrasya. At yung grasya ngayon niya, luwa mo itang material. Noon yung grasya na ng kagiwan sumaw, kaya nga liwa. O kaya kagiwan, nung makananong megindalan tamo naman, bang kanita, laganap yung kasalpantayanan. Kagiwan mo naman, nung makananong kasopan karetang mga lati. At tala rin, yabe tala po, kareng kay katang pagmasusya ni highlight tala rin. Kagiwan mo naman, kareng bukasyon. Lalong-lalo na pa magpari.
Metong ya po kasing maging kaya ni problema talaga yung kakulangan Darin pari. Nandun ita pa mong mega talk kay kami, kay recollection mi, banggita na yapin itang kin Germany, 500 la kanong parokya, may saral. Dengalwa, may tindala, dengalwa, gawa dala restaurant. Library, museum, restaurant. Museum, makanyan. So, ita mo siguro, metong yung kayawsan ita, lumakananong palabungan pa yun may pagkalub kay katam. At akita mo po, potang sasabihan tang grasya, akakit tayong metong abage, grasya ya, potang kakatmuana ka, at kabang kakatmuana ka, lulwalas ka pa. Ene kalupay mani batang kengyato, kabang kakatmuana ka, sa scoop ka. Eno may pagyure nga liwa. Pero pa-check nga pong pa-check mo na ka, you are not only full, but you are also feeling. Opo. Mangat mo. Yeah, full feeling. Hindi po mo, malam ako na yung boring ko tanga. Timo po, siyempre po, ayaman po kasi maging yan pong director king pre-college po na po. Anti mo po kanta mong ICP yung maging bispo kayo kanta. Haliko. Ni misan po, pulinong king isip yun. Haliko. Pero, anyang maging obispo ko, ko balo, anyang papalulungob ko seminaryo, programa ya ita. Bakit? Patulungob ka seminaryo, ating kang pagsadyan a sakramento. Nani sakramento nga ito? The sacrament of holy orders. Ading holy orders o banala ordinela yadwa. Eya mo diakonot pari yarin Pati po obispo. Pang-obispo. Nya, potang dening at lung deni, deacon, maworden ka, pero ikapapari, maworden ka bang sumuyo? Kasuyuan niya. Ordinasyon king kasuyuan. Kaya ba't ordinasyon pa maging pari? And then, malyari kang mayawis maging obispo. At aliwayin kutang potang maging obispo ka. Nanyapin kutang. Makasadya kang gampanan mo ining, ba't ka rin apostol, ang gaking kamatayan. Ngapin medyo may ulabot kumarin niya, pikukunamang kita. But it's there. Na, balo kong magpari. Opo. Tutunan nila, seminary, balo kong magpari. Religious, or balo ito. Pero, after some time, anyang maging obispo ko, belikan ko yung kanakong, yung istoryanan yung kanakong kay bukasyon ng biyeko. Ating kong iyakalingwan. Muna, itang the late Mr. Catalino Diap, ing makibandi kayong St. Anthony, niya nga balita ng makalub ko seminaryo. Di payaos na ako. Sabi naman kanyan, Florentino nga na, why did you not tell us that you are in the seminary? Kasi, graduate na kakini, it's our joy also to help. So, I want you to drop by during your home break, monthly, to get your check-in. Di rin na akong 200 pesos kanta. Check Kaya makapag-istorya ka ako. Kaya, you know, you will not only become a priest, you'll become a bishop. Taka po. Wow. Bala mo kako lang, it's just passing mo po na. Wow, pero niya retreat ko rin, magbalik la rin. Kaya ba't di kuya ko, wanya ka nung may bike ko, uso pa kanita ng ating hilot. Wanya ka nung may bike ko, wana nitang hilot, magpari niya. Balo nung bibiro ya or what. Ito yung sabienda. Of course, looking behind side lang din. Pero ito, kaya kalingwan ito. Itang president na nitang kaya kaming school. Anya sinabi, you will not only become a priest, you'll become a bishop. Kung wala na ako manaintindihan mo kanyan. So, ito, anyang maging obispo ko, wala mong looking back, Athena. At siyempre, potang ganda kang obispo, tutuwi naman malalagwa. Opo. Uning, nung sabihan mo, ako po, bisa, masakit siya na, malyari ta. Ito makanyan. Opo. So ito, when I look back ito, reta rin kakong atatanda. Opo, kasi ito po kasi metong po rin kakatama pong reason bakit magsayatan pong full of grace. So, din kakatama pong bispo, limala po na mo. Hindi pong kasalukuyan, limala pong active . Kaya po, kaya
we are really full of grace. Lema po. Wapin And with fullness of apong the dong priesthood. around. Po. Wapin. Back to the sender. Ibalik ko kayong kekatan diocese. That's good. And I hope na nga pong ginusundo na nakatapang kakatmon grasya. Banta mangat mo tamo naman. Mangat mo. Lalo na po, ding laiko mo na po, na pong kasipag, sasaw po kikatam. Siyempre po, nakatamo rin ding laiko. May inspiralin, may encourage sila. At ako, experience ko yan po, pupunta ko rin parokya. Kampol. Kampol, minta ako. Sibukan ko magbalik pa si Bayon, sundo yung pastoral visit. Last January, nang teknangan ko pa, uling dangerous pa mo rin yung kain. Dandaman mo la leaders. Siyempre po, kahit may yamong marini kami yun, nung yung aray, tama kanya. Nakainganyo. So, pangadita mo, mau siya pandakali nga pong ginukat mo, nakatapa banta lalo tang mga mo. Kare nga liwa. O kare pong daratang panahon po, mas abalo tayo po itang kikatang kapag masosyan. Po. Yan po, basan tala po ding may aliwa pong comments, ang po pong suggestion, o may aliwa pong greetings. Ay, karakalda po rin Malbe, tama mo. Din po kikatang Facebook viewers, di James Pasamonte, Presi David, Melba Camo, Marvin Salas Pangan, Ronnie Francisco, Chris De Leon, Joey Perez, Jose Pagyo, Beng Bonifacio, Angelina Garcia, Trajano Doris, Nukid Chichi, Chinchin, Janet Pagsanhan Mangay, Janet Reyes, Ronnie Evangelista Roque, Manny Malonzo, Mayra Dalisay, mga beyo po at opisina dito. Makarandam la kanyan. Pota kanyan patdanda na itaradyo. May awas na lang. Dina Malig Agapito, Rich Mar, Arvin Almendras Duran, Jane Sampange Basco, Odi de Jesus, Daryl Sagom Manabat. Reynaldo Ventura, Maya Poras po among dong, watching from Auckland, New Zealand. Ha? New Zealand po. Good afternoon. Kilala niya po among? Reynaldo Ventura. Ibati ang Elina S. Garcia, Maya Pagat Panapon po, Bishop among dong, among tok, at karingan pong Manalbe at Makayantabe po, magrasyang kat panapon ngan po. Good afternoon po. Fe Castro, magrasyang kat panapon po, Archbishop Laurentino Labarias, and Father Joselito Vital at kapatid King Kasal Pantayanan from Divine Mercy Parish. Yan, 24/7 niya yan. Loyalist yun yung tutuki. Paz de Jesus, opo. Good PM, among dong at among tok. Okay, Tita Paz. Elvira Balahadja, Ibe, Maya Pagat Panapon po, salamat po ka rin malalang mamensayo para isulong at ikalating kasal pantayanan tamo, king apong Ginoo, karing aluwa lalo na karing kapatada Aita. Elmi Ronquillo, kilala po mo? Kening Santo Niño. Good afternoon po, Archbishop Dong, Father Tok. Salamat po king programa yu. Madakal ke po Ababalo at Amamalino. God Thank you bless mo po. naman, Sister LV. Dini pong regular tayong pumakiranda mamang Pampanga Provincial Jail o kaluguran ako nga mo. Security guards of Mother of Good Counsel Seminary, Chancery, ASF, and DSF Building ay hindi po regular. Tita Paz de Jesus. 24/7 niya kano yan. Spiritual Children of Padre Pio, Cherry Pie Salon of City of San Fernando, Imang Nene Canlas, Tatang Abel, and Imang Prima Kiwa. Karakalda po Manol be. Apong dong, malyari kayo pong panimunan ngayon king pamangade, ang po pong bendition. So, ilaginig pampuning anak, hampuning Espiritu Santo. Amen. Kinoda kala salamat, kaniting pigkalumunan ng pamikatagon kay kami, baan kapamilatanin kay kaming RCA Sour Program, pag nasan ming pasulungan at patataganin kay kaming lugod at kasalpantayanan kay ka. Manananasanin kay kaming apisabi Ginoo, bendisyonan mo at makindalan, baan lalong maging matatag kay kaming kasalpantayanan at lugod kay ka, ang po karing kaluhaming tao. Iti nga na doon, may kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. At burikula naman palang i-greet dahil mag-birthday ngayon, lalong-lalo na ikoday. Happy birthday, Kika. Ang po rin, siyempre rin kaya bekin chancery. Di sister, nandin, may kabi na yung lagyun. Kayo po among mag-anniversary kayo po, September. Awa ka pa lang. Pag nakamo na. Opo. 38 years na ako po bukas. Pangadiyo ko po. Nung kaburyan nga pong lalo na pampasulungan,
yung kanakong pagnasan para king kayang kaburian. At maya pa oras mo naman karing kaya bikin chance repin dahil nga tatlong seminary sa tamo na. Ma-ordain na po ka no, Amang? Tinopon date? Bawal po sabihan. Sorry po mo, bawal sabihan. Joed, Red, ang popay John Paul. So, hopefully, patse din na nakatambya ni nga pong sometime this year. Magindi ko nalan Then kaya be pari, apusenon, ang poyapong Norman na kaya be ka rin po rin kaya be king Finance Office, king PADS, ang po king Chancellor's Office. So, maya po oras kay kayo ngayon. Kakaluguran, milabas din naman po yung metong oras sa makabaldugang kwentuhan. Kaya ben kakatangar sa bispo. Kaswertita mo po, tintapong up close personal interview po pong kakakwentuhan tayo po. Dakal po salamat king pamanantabe nakikatamo at imikita pong pasibay king RCA's Hour, king susunod na bulan. Kaya ni po king radyo na po ng Archdiocese, DWBL 91.9 Bright FM. King lagi na pong apong Pep, Bakay. Yako po yung Father Talk, Mamon at pasalamat kay kayungan. Maya pa, gatpanapon po kay kayungan. Pastul dari